Diallo, Amady Diallo, Amady Diallo, Amady Diallo. Mo Extra itera imbaraga n'umunezero. Mo Extra turi ku isonga. Amady Diallo, Amady Diallo, Amady Diallo, hamwe na Rwanda Printing Company Limited. Amamaza ibikorwa byawe ucuruze wunguka. Ayitera kame cya gatatu Amady Diallo, ayikubita atirika Amady Diallo, abatsinda atirika isibeshi mu Bwongereza, aravuga ati njyewe ndi Amady w'Imana, ndi Amady Diallo mpano y'Imana, ndi Amady Diallo umugisha w'Imana, ndi Amady Rinyo, ndi Amady Vice, ndi Amady Seni, ndi Amady Nyo, ndi Diallo. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Baby step. Ayikuti cya gatatu atwafoda twatuteka butuze, aravuga ati ni hatiki yarangira. Manchester United itatu Trafford, Southampton bye bye. Amady, 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 Amady Diallo. Mo Extra itera imbaraga n'umunezero. Mo Extra turi ku isonga. Amady, Amady, Amady Diallo, Amady Diallo, Amady Diallo, Amady Diallo, Amady Diallo, Amady Diallo. Hamwe na Rwanda Printing Company Limited. Amamaza ibikorwa byawe ucuruze wunguka. Amady Diallo, Amady Diallo ataraguruka, afata Trafford yose yose, arayagurutsa, aravuga ati nimuhaguruke, muhaguruke, muhaguruke Amady Diallo. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Akwera mprasa umutoza, umutoza arapenda mureba akwera mprasamo, aravuga ati Christian Eriksen ngwino, Nusei Masara wivamo, Christian Eriksen aravuga ati wabibonye, atereka pase kwa Madinho. Mo Extra itera imbaraga n'umunezero. Mo Extra turi ku isonga. Amady Diallo, Amady Diallo, Amady Diallo, Amady Vice Diallo, Amady Vice Diallo, Amady Imana. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM, 89.7, inshuti y'abamamaza. Amady Diallo azamuka aravuga ati Imana yakuye igisuzuguriro, Trafford reka tuyigeze, reka tuhagire mwituze, afata Trafford yose ariyo, atera indabyo, azana amaparufe, abantu barahumurirwa, bararya, baranywa, barasubiraga, barabyina, barateza, barataha. Manchester United 2, Southampton 1, Amady Diallo, Amady w'Imana.